ni don wira. So saizi niko job. Place inaitwa pale Globe roundabout. No nyende wire andu wira uri urutaga no amenya ni nguonaga kuria ni nyonaga ugipost ki wonire wira uhana atia nigetha andu miroreria kimenye okay donire wira hoteli he video tuonaga ugika ndio kana ni challenge kana gugate ugitengera na mathani Written eleganza, they go try to doubt them, but I be superstar for sure. Nobody be really know the on you. It wasn't given, it cannot be taken, can't be forsaken. I'm a born champion. Cause I be running from my... Ahe de twakoreire ha ugitwira mwene Roiboru Mukuchu ni mwari mucemanie mweke ndio kana ni kwa yale collabo wathire atia tondu tutirega gukuona kana tutia kuonire after wauma guku aliganirwo nini nani chakala asa ndomuririkanagia Because ndio na nonye bosi ya kiaraina ni atiganire nani niki gatumira ariganirwo niwe kana niwe wa tigire gwika maybe content icio gwiciria ni undu wakwa gutiga gwika content icio idea gitoma mukiaranirie na muini wa Mukuchu uria wauga ni ariganirwo niwe riu hihi no urenda kuga mundu ucio ni ta akuhenirie ni mukaina we put it clear agikorwo ni wahenirio tumenye ni wahenirio negetha ni agikorwo ni ngukuhe collab ri menye gwirire mbere ndoi Roiboro wa Babise ni ndainire gibugo kiu wina kiroto gya kwigwatira nyumba cia gukomborithia ndugatangike ringi ni turakwenderia gorofa ya floor 5 haria barabara nene ya Thika Super Highway thutha wa Kenyatta University KU. Gorofa ĩno ina muigana wa unit 43 na ikarire mugunda wa fiti ya 70 by 30 na ndeto njega ni ati o mweri nyumba ĩno ĩigagiria makiria ma ciringi 350,000 nyumba ĩno turamiendia ciringi milioni 37 tu niguo kwigwatira nyumba ĩno na uhoro makiria tuhurire thimu namba 0728 316 057 kana 0797 751 913 wihike marigitinite nebo gaitana hoha gatho cia manya mwiroreri wa Castro Media na mwiroreri wa Kish wa Muthoni TV no ti area ya kiria ya Wini aina kangi arambiririe ka blogging tukunyite ugeni guku studio cito na nie ngohoyaga na gitio angikorwo urorerera video cito na ndurura subscribe gakohoya subscribe na hinya notification bell negetha tuki upload video ugakorwo wi wa mbere na kwerorera nie ngetwo Timo Castro na ni thengio muno gutuma tutuike number 1 Kikuyu online media channel ni turacokia gatho ni 150,000 subscribers na nginya kuri mwena wa Facebook no turamuhoya muto follow na ginya TikTok tuiko as Castro Media. Thank you very much for the love you've shown us. Na muthenya wa mothe ni twacoka o ringi na mwiretu wi haha tiria mbere tumurihete guku Castro Media ona tiria keri niria kaigana niria kanana uguo na no twamwita ringi thutha wa kuona o kuria nenda-ini cia ukinyaniria agika maundu very different na uria tumwe no mbere direct tumunyite ugeni o ringi atugeithie na atwire akoretwo ahana atia karibu sana no nyende ugeithie mwiroreri umwire ukoretwo ahana atia no muririkani by the way marito maku ni njitagwo Rose Muthoni kana Mukuchu ado majoe uguo and I'm back you are back no gutwira haria wathiite no tutanakinya haria wathiite ri after ni tweka interview kana ni twakurehe guku Castro Media na ni ndonaga kuria comment section no guturaga gwakanaga ginya umuthi uhoro ucio wawoire atia kuringana na mafans taringi ari marakiona maundu maria ureka na comment section tondu ni joy onawe ni uhitukagira muno yeah so I think mafans wangu sasa saizi umugire twaragia Gikoi twaragia Gikoi gwiciria mafans makwa thaici ona nini ndima letete down through the help of Castro Media na other medias kina Debbie Wambo and all those I think my fans guys this is gentle sema nini
mafans maku wauga ni umaritete down riu ni ngwendaga unjire gikuyu kiu kiumite ko tondu yes nie ndikire mu gikuyu uguo muno kana ndikio gikuyu uguo muno no ko ndimaritete down ngwendaga utwire hau no utanatwira uria umaritete down he kaundu ukugaga okay uria nguga ni riri hari uteithio wa Castro Media na media ingire gwiciria mafans makwa ndika nguga maiguire nge make sense kana nguga maiguire makiona he kaundu karoka bakiuga he kaundu karoka so ni demo soketi na ni amewangusha tamaririkania uria wainaga karuibo kau kaina gwatia kau ka besha wajirire ne bia by the way ni wajirire ona ndiamenya ni besha tamahutirie negetha kiria maririkane anataka this anataka that nasikia anataka tutuka Dika lote umesahau nituonaga kiria ugika challenges cia nyimbo icio hindi twakoreire ugitwira mwene rwimbo ru mukuchu mwari mucemanie mweke ndiu kana ni kwa yale collabo gwathire atia tondu tutiriga gukuona kana tutiakuonire after wauma guku ariganirwo nini nani chakele asa ndumuririkanagia Bikuisi ndio na nonye bosi ya kiaraina ni atiganire nani na niguo akwiriire na niguo wari na mwihoko ugiuka guku nginya watwiraga uria mtaniona niki giatumire ariganirwo niwe kana niwe watigire gwika maybe content icio gwiciria ni undu wakwa gutiga gwika content icio no ndironire ndirekire challenge yani tikuina yani ngika ndireka challenge oro riu na ndirona igithie muno hau ndiramenya ni ndiragwithia mafans no ndu wa maundu wantu aya riu ndirenda utwire atiriri ni watu promise ithu ta mafans maku guku kwa Castro Media in front of 150,000 subscribers over 80,000 followers kule Facebook TikTok the same ugitwira nitukuona much of you ugicoka ugithio ugikira niki giatumire uthio ukire maundu kuingiha riu maundu macio ni moturenda si ndio tunataka tunataka so wa mbere akorwo no muririkane the last interview ria ndari haha ni ria ndari na Harambe ya my young sister ono muririkane so maundu macio no menya ni matekire time muno tungiratwara mwana thibitari na maundu macio mothe so take time sana at the same time gihana yani ta bado de emotionally down na maundu macio mothe ningi uria twekaga nake content ri kihana ta turathie guo tukahingicana so riu nikio twambire kuhorera nginya umuthi uyu no ni turaiguanire na turauga ni tugucokia content okay content ni wewe wekaga kana mwekaga na mundu ungi asa mwekaga ati tarunga we wiki nie ndire wiki no ndingiaga gwika interview tondu ati ndi wiki ndungiaga gwika interview tondu we wiki no kiria content iria njikaga ri inahitaji watu wawili no nginya gukorwo kwina andu eri ni undu wa okay one ni endaga psych two ni endaga yani kauge karia wina kore akuongerera at least nona so nona mutekuiguana ningi kaundu utamenyerete kiundu gikaumira once ri nona at least taisi tuiguanite ni wegega ukira twagite kuiguana tondu nona riu content ni rathie riu mwaiguana ri ni wikite ni ucokereirie asa ndio nete kurathire tondu turekire content ajira tondu titikire na thimu itu ri twekire na thimu ina quality njega akinjira ati aga mundu ucio ni adelete ninge ajirire thaici ati ni maamirutire trash ni riu ndio kana ni kwenda ata baithe ajire akonda enda twike content riu ajire nigetha njethe mundu ungi basi haya ni wauga ohoro wa idea kiki how did it start ohoro wa kiria content icio wekaga ri kana icio ciatumire uke trend muno nginya uge post tuone Castro Media Nairobi Gossip the idea ya hanaga atia idea ri ona kiria gituma maybe nemerero ni undu uyu ndi wike ni ati idea ndiari yakwa na si mimi nilijipost
it's just something that came to me yenye sijui. Yani dali na talent but sikuwa najua venye nitaitumia. So mwenye amekuonyesha venye utaitumia, sasa unaona ndio maana tuna work together. Mugicoka mwage kuigua na naona ni maundu maingi utoe tondu ye nioe ni guguteithia araguteithia. Kwa idea ndiari yaku. Idea ndiari yakwa. Idea igitoma mukiaranirie na muini wa Mukuchu. Uria wauga ni ariganirwo niwe. Riu hihi no urenda kuuga mundu ucio ni ta akuhenirie ni mukaina. We put it clear agikorwo ni wahenirio tumenye ni wahenirio negetha ni agikorwo ni ngukuhe collab ri menye gwirire mbere ya ndoi roi bora wa bise ni ni ndainire gibugo kiu no tinye ndandikire riu utwire kana ni kuhenio wahenirio tumenye negetha tugwethere mundu ungi taringi mungigeka collab ndio yoringiuga kandi kwendio kandi atagwathire but gwiciria riri nona efforts ciaku istoma nginya mundu cio taru ingiguithia ka video kangiri no mega video ire koragwo trendete muno hari video ciakwa niyo ya Mukuchu nona no ingiguithia video ingi one na ni yathi gukira yo nona no agia that gakiria no ntore ndiagiria kuga so I think nionire ta ndagonderera hari content ni yako no ni ona wakorwo ndureka content ri undu uria akwirire no nginya ahingie ni ngikwirira kindu no nginya ahingie koguo tuge reke to conclude ati we ni waigiririo box to conclude ne tondu ni njui ni akona ni mugikuyu digweciria ni mugikuyu ule msanii wa Mukuchu mwenye ameimba anaitwa Godi tena mwenye ameimba Mukuchu ulituingizia dem box ulimdanganya mtafanya collab imagine ama bado unapanga huyo hata usinanga nini sana na yeye kama Shone MMG huyo ni nani tena huyo ni mwenye wa magi sasa okay. Wacha Mukuchu kuna nyingine hiyo kwanza tuligonga 1 million views sasa pia yeye alikuwa amekwambilia huyo sasa hata ndio sasa ile wasijua aliniambia tutafutane mpaka waleo tujaipatana akisema mtafutane alikupea namba ama ulienda DM yake ama ulienda mpaka kanifollow mpaka kanifollow ndio tupate hiyo conversation yani isikuage ati naenda kwa message request yani zinaenda direct so ulijaribu kumreach out kwa hi si usiseme hi si umwambie tu I'm Rose ulisema nikutafute hivyo ama unatakanga hi kwanza hi ndio at least asishindwe usiwahi tu direct niona ungiaraniri na mundu tigana na hi by the way ni ndina hi makiria ma 5,000 thimu-ini yakwa if you want a conversation with someone stop hiing don't hi please ona wabirire na hi ni sawa hi I'm Mr or Mrs so and so I want this and this and this message yemo igakorwo ni uheanete information urani hi to thie ku uragweta horo wa hi na tuiguku thi kuna jam ni kusema nasema sasa labda wewe aliboeka na hi unaona ni wageririe kumwira ni Rose okay anajua ni Rose sababu sasa mmefuatana unacheza na mtu mpaka amekuja kwa comments ni ndakionete guy feel wonire ha ni waumira aya ugicoka ugithia ate after wa promise ni Mukuchu na ucio wake gwetari gwacokire gugithia ate nginya muthio tutire twapatana no tutafutanaga ria muco twi nawe haha ri wari na igongona ria your sister ari na thina ni watweretheire haha ngwiciria tutigocoka tugicoka thutha na thutha ucio tutionanire ringi ndirenda gutwerethere wathire ati after that igongona ni twagiukire kana andu matiokire na wamenya twameteire haha na arata nginya aku utwerethere alafu utwerethere riu ohoro wa igie music ni wererwo ohoro wa collab na ki gutire undu wathire na mbere how did your life change so kuma hedi ya harambe mwana saizi siwezi sema ako kama venye alikuanga saizi ako at least ako sawa ndo ni mokire Castro Media kina Kish kina areo the manyitiririe acio the digota kumugweta na maritwa na mbere theri ndimwirenda mucokeria ngatho ya murathime amen na hau ciaumire
stikanage. Hallelujah. And bado by the help of Castro Media na kuneana namba yako na address yothe ni donje wira. So saizi niko job. Place inaitwa pale Globe roundabout. No nyende wire andu wira uri urutaga no amenya ni nguonaga kuria ni nyonaga ugipost ki wonire wira uhana ati nigetha andu miroreria kimenye. Okay, donire wira hoteli. He video tuonaga ugika ndio kana ni challenge kana kugate ukitengera na madhani. Okay, job yetu inakuanga acheni niwape aka small ka story. Pero itokoragwo ni riri akoro ni mo andu aria mo Globe how the gari cikoragwo hau kuna 2NK gari ciothe lofa na acio othe bakoragwo hau. So ukoraga mundu ni agwetie irio kana cai agacoka akwira umenye ndigetie ngari imwe koguo no ngari iyo hau ihore athie koguo nabatie gukorwo hau. So ni ukimbie umwende food ukuje rimo thia ugakora ni athire no andikire kuria order kana ukamutigira aria maybe no etingi ugakora ni athire na thani athie na irio na ringi nginya uma na gikombe nona agathie igakora irosi no nginya yani hii kazi yetu inataka mtu chap chap. Kwa hivyo after ko story yaku na ki wonire wira wa hoteli haria Globe. I thank God tondu ndwakire. Okay. Ohoro wa content ciaku ni watwira ni uratanya gucokereria tarigi mafans maku me hau what should they expect? It will be a surprise. Na mungiaga kuiguana ringi toguo watwira ni kwaga kwa shetani ashindwe ona twaga kuiguana riu ndigucoka na thutha at least saizi nimelearn some things nimenyete yani nimenyete koguo andu no mahitanie yani nimenyete tu maundu tutorial ndari nilikuanga nini meta gwate ndikuga fara meta gwate kienyu kienyeji kwa content koguo thaici no hote kumahe content ukirutaga wira. Okay. Nito wewe na thauti muno na gucirania Akorino othe. Akorino ni makoragwo na thauti muno. No ndigũkiuga ni othe tondu ti othe ma trendire. Ehi ni urabanga maybe to do your own music. Kuina uigirire music industry. Yeah, actually that was my dream. Because mimi sikuanga najuanga hizi mambo. Sinimwambia sikuwa najua hizi mambo za anything about content. Mi kitu yenye nilikuwa najua about music ni nienda studio, niimbe, nitoe video hivyo. Huko ndio doi. So, hiyo ndio kitu maybe wanga nikiweza jiona tu hivyo. Hena nyimbo waandikaga riu ukona labda nimekwama financially ningekuwa niko mbele. Uko na masong zako. Tutikuga umahutirie tondu ukuhutia rucio rigo rugithako radio ine na TV ine tondu andu ni tukathake na andu pana cheza. Ni thengio muno ni gwitikira koranirie na ithui. Ni watwira challenges apart from issues cia guthie taringi ni wakora ndereba ni athie na thani yaku na thaburia cia thaburia ri gikombe. What are the other challenges iria uhitukagira ukiruta wira waku? Other challenges? Hey, andu acio ni aria wega. Matereba na makanga. Let me tell you, no agoreki undu murona nduramurehere irio ici. Alafu okay, sorry to say but like 50% yani dikuwa ni aganu no. But acha uga uramenya ona andu ni mawi. In fact ni twanaona nginya aria mohirwo ni undu wa uria mekaga koguo ti ati ni okay not yothe no kore hena pasta taringi ni ndereba. Alafu challenges ingegeragira ri ni ukoraga rimwe mundu ona ni kuniwa chalani watch. So ako zile za iko ni masalebo uanga wanauza chai yani that ka feeling but anyways uanga tunaweza kuovercome. And other challenges zenye naweza sema ni kama I think ni hizo tu. Hizo ndizo zile challenges kubwa zenye tunapitia huko. How much do you earn wira ini ucio wa hoteli per day? Tunalipangwa na commission. Koguo ni commission. Yeah. So the more you sell, the more money you get. Ehi taringi he mundu wi hau. Taringi no ende gukuhe wira. Taringi kana wira mwegega. Ehi no prefer wira mwegega gukira ucio mundu wi hau angienda gukoba.
Eni digithora wira mwega ni tauriko kana wira ucio waku ni ndunogaga muno kunoga utire wira mundu atanogaga ona wira wa in fact ginya uyo wa media nona riu hajikarite riu muginyiginyi ni munyiginyigi ni ndiraigua kaundu koguo utire wira mundu atanogaga utire wira mundu atanogaga yes so nikiweza pata any job yenye iko better ni sawa okay ni tukuheana namba ya taringi ni kuheana namba na social media handles cia kutundu ukire celeb thima riu no bia citetikirite kiria no ciguka githe ngai ndakire oho bia no ciguka na taringi ona wira mwega wira ucio wa content icio wikaga hena andu aingi muno maneka content cikamaheithia mawira uguo nie no hoye ngai content icio wikaga with that all the passion you have ngai akahuthira content icio gukuhe wira mwega hindi iria mwisho iria twari guku werite andu nduri muhiku how date kwanza ndakuririe kiuria ukinjika u ati ndigiki alafu ukinjika u ati ukinjira uhoro wa gacuka na no maroria ringi maroria kana ni ura date kana ni wi muhiku kana ndira date kana ndi muhiku okay bado pete ijaekwa na bado gashuka ijaekwa but guys nilipata mtu uliget so I'm dating na mundu ucio wa uyo mse ulipata was it through these platforms kana we hangeire na njira ingi getuga ni ngai ni saja hiro ni ngai ni God thank you very much ntocokie ngatho ni gwitikira uguka o ringi ni ngwitaga na ndagwita ni ukaga atire ndi uri wanjira hapana nimechoka na menya he andu mundu atuika celeb muno ri ni athiaga uguo analegeza anasema hizo my interview mistaki thegi muno ni uguo itikagira guka na ni njui no uguka ringi na ringi uguka ha gucokia ngatho kuga uria ngai agwikire through your content and even a better job ngai akurathime muno makiria na inyue eroreri a Castro Media na gaka katifi kage gagwitwo Kishwa Muthoni TV ngai amurathime muno muthi na mbere na kwirorera na nginya mafansa ya Castro Media umuthi nginya ngumutuma o guku kwa mundu gwitwo Kishwa Muthoni TV thie mumunyitirire please mafansa ya Castro Media ni muri nyonaga kaige ndimunyitirire nginya akaumira nginya akeumira imagine ni upcoming artist ni upcoming content creator kana journalist na tugakiuga kai app eno atarakinya koguo ri no tumukinyie app oguthie haria YouTube ya Kishwa Muthoni TV subscribe na uhinyo notification bell na tutanarikiriria ri ndirenda umahe namba ya thimu taringi mundu wi hau angenda kwaraniria nawe ona angenda kunjikiria kindu namba yangu ni 07 97 189 664 chakara ringi 07 97 189 664 wow mpesa irutaga u Regina Muiruri sawa hau neho oraikia share mpesa na tiro racio no gwikia kindu karibu sana tena na tena guko kwa Castro Media gacokia ngatho inyuothe murerorera musubscribe muhinya notification bell nigetha tukiupload video ugakorwo wa mbere na kwirorera nie ngeto Timo Castro nginya ihinda riu ringi bye bye na wapenda sana.